me say team mu biem drivers na no ye kan ho asem na me kai nkrofobia no mu rafi driver ni bia police ni beginaw ena no pay say or check your lances na uwi afa 5 cedis ne 10 cedis no enye mra say rule no aba regulation aba order naba eno ye kan ho asem enti police ni bia ni ho kwan se obegina kwan mu se or check ebe cause unnecessary traffic MTT D4 ena omugina kwan mu right now there was a omu ye ne se e was a omu directed traffic baby any kwan se urban driver na se trotro driver bi ana se taxi driver bi gina no eno ho adwuma na e was omu ye eno aye kenkan mran se wura fia me kai police for no nso police for na mayi mani te said the direction na ye kan se mo bia nyina kwan mu engigigi lances engigi sika no police for ni bia ye se omuntie ye mpacho omuntie police for madaruma mia na me microphone ba muntie ye chechire Ghana ye nchechire wubotom me se kabim ye chechire Ghana ye nchechire wubotom enti police for ni bi ena mete se wua na mo gigi sika enra odium na mo gigi sika. It is wrong. Stop it. 2 anopa yesi memma police ni enhye reflector enra me hu se police for ni bi enhye reflectors. So we say it means say opese law no wan kasa na yempese ebedru sa level no hwe ade ya mi yi enye MTTD commander Ashanti region asemo enye MTTD commander na asem same way yaka kwa kodu Jubilee House same ya make enti we enye panyin bi o wa Ashanti region because MTTD commander na no ono anim de wasa oye if it's so no anya ye the blame no ebema no enu nti na no otiye no wasa timu say national edisa order na ba say eni kwan say police ni ejina kwan mu say or check lances check no aka say for 10 eno mi hu police phobi. I didn't want to approach you guys, but don't give us a worry because one share ya over why enye Ashanti region police command ne befro. I know why I am saying this. One share ya ye bet throw straight to Accra. Issue ya me ye regional minister aware na me regional minister din komo bebre a de metimi aka cha nya nyoma nya no metimi aka cha oba metimi aka cha so we police ni na we sa na echewa MTT the commander Ashanti region krontimi nka bi mawo but omuntie nti nkrofo a eyemo se eyede na menya sa nkrata no munim de ebesi bia minim mehu if you say yaso wo fom me say kabim memma police ni bia nyina ha no pass or gyina cars akose unnecessary traffic mo amu santase mo de any traffic moto munya mu no mu kom baabi unless say o suspect say or yes stubborn that one you can nemo me normal say wo kwa adwuma na obia nyina de ene say enche mi bebie lines no driver ni bia na say bebia won say police ni bi gina anopa eno na mu gina ho no ma menya we ni wie ni nyina me de kwa regional minister ho aka jo say issue we enye MTT commander asemo enye MTT commander asem. So join us on YouTube. Say Facebook no you to connect us to YouTube no and to Facebook no be connected na mabibia so aye okay enti de can say to say ubetie ya ana be share to say Nhyira TV e wo YouTube
Intibra Nhyira TV. Google and now search it for Nhyira TV. Ewo YouTube. Na ehwe de ekoso ne nyina. Nhyira FM. Enti police for na sem minyanjaye. Me say uye police ni echewa. Eye straight to Accra. Sa project we are me say Jubilee House is aware. Intimate na ha enye wadwi so betimi aye de ope. Chef the police for was central region central police command. Police for dodo ne enna. I know the work of police for Ejuma pa MTTD from kwa binom enyo mu nyina e binom epeso mu gu police anima say the entia de be ka say police for corrupt no MTTD for ma menka ne enkyere mo the entia Ghana ni bia o ya say police for corrupt police for MTTD for a de bia ye hu mu no a mu di sika so mu botom na ye den na police ni what gina obi so overspeeder fa ne kwai fa ne ko central watch me a fa me ko metua ma ban se aban fine me 1000 or 2000 me metua ma ban chain se obeka se 100 cedis na mu gigi sika no na MTTD district commanders na se for no some of you are aware mu bi mu ni omu ye negotiation enti mu twa bo mu we are aware police for no mu medina mu kwaw mu twa bo mu enti sika no meje no highway no omu bre mu bi we are aware na me was a list ni nyina wa ha district command MTTD for na mu ma ebo mu twa bo e man krofo me was list ni nyina wa ha na me pese me body but a true baby ni e kana mo se mo nya na mo yi mani na mo kotete baby na mo di moto jinejina baby ejijia you will hear from us. I'm telling you. Me say district command no enra me nya list ni nyina list no Ashanti regional police command district e wa Ashanti region bia obia din wa ha omo ye bi omo nya bi ye ya we afenso ye wo police fo bi a omo de uye den obejew uye den obejew ye wo sa list ni nyina wa ha ya zone mo ebi ye red ebi ye green ebi ye blue ya mu nyina mo list no ekutame so don't assume say obetimi aye de ope. We are not going to allow you emfa intijai atade na ehyew no you use it to serve Ghana. Me medjuma me ye me serve Ghana o ebia me catch you say ye sika nko ade a ka me metimi agye NTC ne MPP fo sika se me sika metimi agye eya na nkofo se me preposition wa aban mu anka menya kami preposition wa aban ma me kamenya ba me say ade ba ko a mani ngye ho ene se aban ebema me position me mpe me time se me nkoso ma aban e wo nyoma bi professionally bibi amaji me sika pa na me ko ba se obema me position me nkoye wei na me nkoye wei na me nye because me mpese amanyoni bia ebe control me mpese obi beka se na onyeska because NDC na boa no ana MPP na boa no there be uche misika na ye kroji a meje because yenso ye che obi ade ba se obeche misika ka chem se menka bi ma menka ye chechiri on my Ghana reset no enye nko a president kra no tabi president a enyoma bi wo ho a ese fata no kra watwitwa so enyoma bebre wo hanka president betimi aye but o say ye nyina ye reset inti nyoma bi wo ho a ye twitwa so ministers petrol bi wo ho kra nkomu hia but ye say ye twitwa so inti mayen kanchiro first na ye say ye be dismissal empanyufo enkomo bi a ye di hu nkomo no from Jubilee House in Nkran no say we police ni na ye kana untia you will be dismissed yeah nyafe ne ye be transfer we free ha kwa ha I was a Ghana ye it is getting too much issue when na me say me nka ho asem
ma me hwe ya na ekoso udru santasia ase abopre jese ya jinkrofo ani 5 cities 10 cities 5 cities obekona to be unnecessary traffic dey na asia police barrier anopa highway na okoso traffic ade ya wo check lances ni nyina munim se mu ji sika na gumbotom nti mu kwa na mpese mu didi mu kwa na mu hiyeska obia betimi de na adwena didi o obia betimi de na adwena didi mame ade a enya media no memfa. That's the point. That is what I believe in. Say enya media memfa menim bre obi ade me nkonunum because me wo 2 minti ana me wo kwa ana nipa tie minti na me wura ha na makwa akwaje. Yes, me nuanim sentrofo ni biye anya sika bia na edie ntina na no me kan no wo ye police ni wo tene wonsa na wo ji obi sika wo bo hu dia se nipa no manipa na afa nchew manipa na afa nchew me that is my call manipa na afa nchew eto de bia police ni bi kra wo hia wa de wo si no be kasa wo be wie kra wa na be che ni sika me o menia ni police phobia wo hia na de wo si ni wo be sere de wo be si a check wo wie ya na o che ni sika we are not cheniska because nanimuti and a wash police for now umanim to the drivers na necho musika. I'm telling you, police for no manimutino. I will be a nif aban and munya na je uma wusu animutina we driver ni na bechuska. Then when I say, hey, papa, park, and we're here. They just say, well, where you fire extinguisher away. Now, they be a make now first extinguisher. No. How many people need fire extinguisher use? This is proper education. And the police in now watching the panel because the fire extinguisher. No. But I say fire extinguisher. No. How many of the drivers? And we are police in here. You also educate. When they catch us MTT, you educate. Say driver be kuta bibi. Onim the way say use no. Yes, one ton on top. Until you can get the time and say near use fire extinguisher no. To the be crabbe to me amanesi. No I can say, madam for fire extinguisher no. Say now say use no use ye na menhwe. So want to me nya no what training no. Say near ye because I can tell you Ghana for do now fire extinguisher by any use and to all police in India one we experts no training nipa no but to bet no ade only fire extinguisher. Only fire extinguisher no watch no. Yanko Central. Oh, masa. Any kasa 100, 200. Nano urban driver be one of our listeners. Just because of 100 cities, near detaining Nipana for 4 hours. 4 hours. And we in Paponini sa. Unsro nyame. For just because or say 100 cities onya. No be money 50. Because of that, now police near detaining no. Shamu bomu hudiao. And you may be one who say, baby, I would to know be called retirement. Baby, I would to know or be called retirement. And to be free. Just because or say me 100, remember 50. Or say any young call, not 4 hours. Until that day, Nina Sikanko Benyano, wo interesting tea. Mama, a Juma Bono, into a Beko Fieno, no, I am frustrated. Every crana naka or ye juma ede kwakuchia ni school fees. But because of when your hand or so be 15 intino, police ni una wo to me. I told you me drew oferi kroma. Eya na me mobo. Police for wo hi. Just o man humoto. Hey, get inside. Oferi krom police for no. Get inside. Just say just where ntwi pragia ana where ntwi moto. Ana get inside. Obi kra kwakoye na ade a e kan say obi kwakoye delivery o na delivery no obi aduane o na ye delay no adan a tua kakranza obi aduane o na ye delay na police na ye delay no be 1 hour 2 hours obi twen na aduane na wadi na ye delay no ma ye sanyoma we ya
na say yen kamasem and yen kamasem me see police for ye men crofo dodo na ya depa police for adwuma wo mu ye no me see omo mu gu o manim ase eye MTTD for omo mu gina kwa no any district command for na momma omo mutwabo mo no mu wo street ne so a omo gi sika because master benya bi and until they are so bold to do whatever they are doing me say yen crofo ni ninamu police for na ye come to yen crofo ni ninamu. If we identify any police, you will be dismissed. You be you ready? Because anya wona oba be gu yera John Muhammad ni mase. Or say or reset it. So reset it well. Enche na mbibie lines no. Now is what tire wa adwen. Police for no muda so gina baby ana body no fa camera twama me wo de fa camera twama me keke so say o to me fa camera twama me police ni me see me wo list ni nyina wa ha enti issue we makacho enya MTT the commander asemo eyen kran asem na meke enti police ni bi wo ha onye test case mami police ni bi wo onye test case say yemfa yensem hunu mfiri onko na yemfa wudimra ni yenhwe so obetena baabi a wotena me say ka biem police ni a ose de ye ka no yentimi nya hwe no ye pese wo ye keke wo de tra wo de ye ne say o na Jantuah mo kasa keke wo de tra keke ye pe wudin ye pese ye hu wudin keke ne hwe se wo betimi atena ho wudin 3 days pepepa wo be hu de betie Nhyira FM Kofi Kabi na me fi mimbie lines no Nhyira 104.5 me so bra se say you YouTube Facebook no challenges kakraba you YouTube Nhyira TV Nhyira TV YouTube na check your life Kofi na prosifo ni bi suban de chese o dwene ho a na akoye nsem bebre but o man na chichire no eno anu aka no nyina na ye be chichire ama na ye sa prosi ni kro no ano o mo man na se wia no akoka se o eno mamu ade no ma se ni ade omo nso omo tikro mu abi eno omo ka ho ma driver for ye frustrated in fact na some of these things was psychological impact on the drivers na ekoba ne se driver ni nam eno ma bi ofin se o ade we de kenya ade bia na prosi ni wo pesika agenti wa sheda frustrated driver na amia chese ya twini mu a chese ba ko ya wo kenya 100 Ghana wo pay free driver ni hunti timi akodi ni driver no for so many hours ansa na ye ja no sa driver no nana se ya twini mu sa na wo betena stie n'animu a odi mu adwendwene animu atete me kan se osukro be ye kora bia nura nko yi ene na nko wo hwe animu se be ko yi ena prosi ni akohia na frustrated wo kwam ama driver ni no chese ama aboni pusa enti so nam a na adwene ni kwan ni mu police ni sika na waje no na ahye no ama na adwene tuwode hu abufuo kotena stie n'anim no spark a na wo kwa adwene ni kwan so enti police fo no so hu se eno ma a wo mu ye ni bi so ka ho bi na accident so ekoso if they don't know sa no ma ni bi so ka ho because nipa na so kotena stie n'anim so onya sound mind ba sa wo frustrate nipa no a ma ne kosa atiti ni mu a na obetena stie n'animu a ede pa na ofin se ebeboa na mu anya adwemu fan akodanim tinyu obi obetumi ahye ne ho so na obe control ne ho emu abufu ode kotena stie n'animu enye enti prosifo no dwumadi omudi ne de omu hu se enye adrawafo no nko a na aso omu ha omu adehye nso eso ye fuka no se driver ni ode wokọ sebe adwene no akura no emu ayehye wayehye abufu aba na ode wokọ a ehu na ye be stress mpanimfo commanders na de okay obvious they all know yes bi nim kura ho a omu ba na so omu ye sales a na nko yi a ye mfa ne nko kwan ho biem obi onu ma hwe ya ne last ya ode be kokwan ho anu no ti omu sales ye ne etam ti ube hu se prosifo bi a prosifo ne do so pa nso ye wo batch bi omu ne tai gina kwan ho pa ene omu so omu ta ha adwene complaints ta ko omu commander ho kura omu kura ne ye sa ma omu gina kwan ho hwese prosini a obi eka asa wo fitamu a wo mu aye omu ye ka ni yi na omu test car no ehwe se no ma ye yi prosini se machim e wo kwam o kan fitani timu hwe fita atade a wo mu hwe wo se machiw ye wo so nya kai wa tweka ni jirigirigiri e de eba pro station na odwi wo mu ho aya na
on tiasie se yentua wo mu ka se dien wo kyese wontumi hu menim da ye se bosomi aso aprosifu akatua ama enso wo mu de se ye fa aprosi adwuma no wanya adwuma mienu ekwan ho adwuma baako ena prosi adwuma na nkasa so akatua baako nti prosi ni bia wo part time job ene kwan ho susu no omoje no enu nti obi wo ho a ye bo ni din ase wanya enlistment na nani age adan ya adwuma na ye double okoji bi wo kwan ho asa age bi wo office eye very serious and ye can police service no are performing worse for the past decade about 10 years ni woma drop it in terms of say corruption and the trust among for police service ni mo abafem consistently bafem and IGP yohunu I believe say wo kra de wo bre no ya so kakra ne say wo duru mpanim fiesu a ncha bia obe retire nche kra enti ense wo ja legacy bi ma yehu say wo baaye no watumi maintain certain standard ma even the short time I will live within the police service no emma obi entimi enye extortion no etuo betwa ama no many nyina akofam wenu nyina ye obvious things say ye nyina yenim ye teka mu ebu apeso na no mesre no say on country police for ne say wo ye adwuma wo ye public officer to obi person wo twa video na fin say ade a wo ye no eye papa ja no mani ntwa IGP I still plead say instruct your men so omu gina omo ye public service enti ade bi a oye bi ye activity any duty a wo ye no so ofin say nam kwan mu nko ade a so obi twa video wo na adwuma a wo ye ho say na adwuma e fa ade enti na so osi ne kwan Besa say na adwuma a wo ye no wo ho nyenti no obi ko yi phone kra so wo twa so o prosi ni ye adwuma na ne bu afu hey fa phone bra no delete dia no won delete e ade papa nka beka so won delete so IGP stand on your toes na boa na yentimi nya evidence of these corrupt officers within the police service na yentwe ma so say be ya ebeboa am ya sanitize the police service no na animonyam na ekura police service with integrity and then they acquire service with shame, service with corruption, service with normal and some fata police service, and I believe it must stop and stop now. Nana. Maybe airlines no yendi komo sisi oye driver ni asisi experience ni te say makacho say oye driver ni so be discipline asem na ye kano police for no so check oye list mistake so a police ni obe mafia asem na ye kano nya te say you say there be police for no they are supposed to direct traffic and ensure say there's sanity. Odi asenti menko ginagina bia basa wo ye driver ni so na e chew na wo ginagina baabi basa na wo block ya eno nso ye pick your number me say ye be ma discipline about Ashanti region ye sum sikadwa ye wrampe basa into ye driver ni na wo ginagina baabi basa ye pick your number wo nso ye be discipline wo say san ye ye police for there no wo ye driver ni say ye nkasa wo be ho a say me won crofo over be 120 amati o magum 120 me catch you be bia ye ni wo ho 120 eno aye di san komo ni wie e wo zoom so 120 ena mati o mo gum Ashanti region ha na unim wo mo unhu wo mo nso o de ase ai ebi ye nwuma bi abehu kramfo ani 120 enra mi ankasa ma boss aka no mi so mo nye credit o date o meto amomo ntiena me sheda eto data over be 2000 nam se monye bibia na monka nkere me nti 120 volunteers enam di omo ye adwuma no e kire se wo ye driver ni na wo ye basa ye pick your number pe onso enekra de wontimi nwane because nya pick your number DVL for ye behu se car number we yakokwa dia ye behu nti wontimi nwane ye via straight wo hwa na fe red alert pa na central for aba befa ye bema Kumasi ayefe Ashanti region ayefe regional minister opadepa ye ra mayor omunyina zuba mu obia padepa MCs for ya mehie omu hu se obia pese oya adepa enti ye ka no we driver near make sure you do the right thing. Maybe airlines we any nkomo police for ni da so gina kwan ni mu ana baby awo no se ne site driver bi so drive ye nso aka kire ye we driver ni nso a ade we ya bai how are you going to manage it one so how are you going to ensure say there's discipline ye ni nkomo oh yeah come on Nhyira 104.5